begitu datang para penghafal Quran, hantu-hantu itu pun pai tunggang langgang lintang pukang. Hati-hati inyo ke rumah bapak dan ibu sekalian, sebab inyo nak ada tampek lain. Jadi kalau siang beko malam nanti tiba-tiba bapak macam-macam, berarti sudah dimasuki maka rumah awak mesti dibacakan Al-Quran. Habis maghrib sekali, habis subuh sekali. Awal hari habis subuh, awal malam habis maghrib. Habis subuh, habis maghrib sama dibaca 10. Nang pertama istighfar, nang kedua Fatihah, nang ketiga kul wallah, nang keempat kul a'udzu falaq, nang kelima kul a'udzu birabbin nas, nang keenam pangkal Al-Baqarah, nang ketujuh ayat kursi, nang ke-8 ujung Al-Baqarah, nang ke-9 solawat, nang ke-10 la ilaha illallah. Indak taingek dek kami buya, mudah maingeknya. Acara kami maingeknya ndak ada, kami tulis buka saja channel ko ceramah boko direkam, deko tonton di channel Ustadz Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Diulang balik si ceramah. Kamu yakin selama mendang aku jamaah aku ndak fokus? Beko pulang ditanya, ada kecil Ustaz Somad tadi habis subuh aja 10 kali, ndak terangan dia mampu tepukau dek ganteng mana nih. Memang orang kalau dek angin kau berkunang-kunang matuan. Pak. Kalau tuan mau menangkap banteng dibawa ke kota Padang. Kalau ada orang namanya Ustadz Ganteng, batinyo matunya sedang berkunang-kunang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi lizalimin wa akhrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rancaknya awak baca ayat zikir solawat itu bersama-sama. Supaya apa? Supaya ndak hafal, ndak ketahuan kalau nyo ndak hafal. Walaupun nyo ndak hafal, dek suara awak rame bersama, ndak hafal nampaknya bantu hafal, dek apa mulutnya bergerak-gerak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan awak untuk menjaga persatuan, kesatuan di kota Pariaman terjaga sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Jangan mau diadu domba, karena yang suka diadu domba hanya domba. Domba akan kita potong Idul Adha.